Ndabasuje bakunzi ba The Bridge Magazine, tugiye kuganira ku bwoko bushya bwa coronavirus yihinduranije bwiswe omicron. Ni muri gahunda y'umushinga twatoyemo inkunga n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP. Turi kumwe na Dr Menelas Nkeshimana, umuganga mu bitaro bya kaminuza ya Kigali CHUK, akaba no mu itsinda rirwanya COVID mu Rwanda. Tubahaye ikaze Dr Menelas. Murakoze cyane. Ubu twavuga ko u Rwanda ruhagaze gute mu birebana no guhangana n'icyorezo cya COVID-19, cyane ko haje ubundi bwoko bushya bwiswe omicron. Ubu bwoko bundi bwa COVID-19 bwaje busanzwe u Rwanda n'ubundi navuga ko budadiye. Hari byinshi twakoze twese hamwe mu guhashya COVID-19 ndetse bibyara umusaruro, kuko uyu munsi gusa tuvugana abarwayi bagikurikiranwa n'abarwayi 205 kandi abenshi bari kuvurirwa mu rugo. Uburwayi bwa omicron ntabwo buragera mu Rwanda, ariko uko tumeze uko nguku, imyiteguro, imyumvire, ubumenyi dufite n'intwaro zikomeye zizadufasha kubuhashya haramutse hari amahirwe make yuko bwagera mu Rwanda. Ubu bwoko bushya bwa omicron butandukaniye n'ubundi bwoko bwagiye bugaragara bwa coronavirus. Iyi virusi nk'uko yagaragaye mu bushakashatsi bwayikozeho bwo mu bwoko bwa omicron, iyi variant yo mu bwoko bwa omicron, hari imihindukire myinshi ku miterere ya virusi nyir'ubwite, ijyana ahanini n'uko ibasha kumatira, iramatira cyane, kuyihanahana biroroshye, gusa hari byinshi tutarayimenyaho ku bijyanye no kuvuga tuti abayirwaye ese abagira ibimenyetso bikabije ni bangahe, abashobora kuhatakariza ubuzima ni bangahe. Ibyo ngira ngo bizaza mu minsi iri imbere. Ukurikije uko ibintu bihagaze mu Rwanda, ubuzima bwagendaga busa nkaho bugaruka, ndetse bamwe bakibwira ko turi hafi kujya ku iherezo ryo gutsinda coronavirus. Ni ubuhe butumwa mwaha abantu muri rusange cyane cyane kuri iyi omicron? Ubutumwa ni bwa bundi, kuko uko wirinda virusi twari dufite nk'ubu ngubu ibihugu byinshi bifite virusi yo muri bwoko bwa delta, ubumenyi, ubushobozi, ubushake twari dufite mu guhashya delta ndetse bwanatubyariye umusaruro, ni nabwo turi bujyane mu guhashya omicron iramutse igeze mu Rwanda. Ariko kuri urugero icyo turiho nukora ni ukwirinda, cyane cyane ko ntayo turagira, tugakomeza ingamba nk'uko zanditse, ari ugukaraba amazi meza n'isabune, kwambara agapfukamunwa neza ndetse ukamenya kugahindura iyo gashaje, guhana intera, kwirinda ahantu hacucitse, guteranira hanze ahantu hari umwuka uhagije, haba ari aho dukorera tukenshuringa ko haca umwuka uhagije. Za resitora nziza zitangiye kujya zicaza abantu hanze iyo bishoboka, gukoresha ikoranabuhanga twishyura, kwirinda ingendo zitazwi cyane cyane abambuka imipaka, tugakomeza kwigengesera. Ibyo rero byose kongeraho n'amahirwe dufite y'inkingo, ngira ngo birubakitse, bizatubashisha guhashya icyorezo cya COVID-19 bikomeze bigende neza nk'uko byari bimeze muri iyi minsi. Murakoze cyane. Umugore utwite cyangwa wonsa we noneho aba ameze nk'ufite intege nke, we muri ibihe by'iki cyorezo cyihinduranyije, we ni ubuhe butumwa mwamuha? Nawe n'ubwirinzi bwo ku rwego rwo hejuru, kwitwararika ku giti cye, kwikingiza abatarakingirwa. Nibaza ko ubu ngubu abagore batwite mu gihembwe cya kabiri n'icya gatatu, abonsa ngira ngo bose barakingiwe. N'utarakingirwa, iki ni cyo gihe cyo gushirika ubute, akagira umwete akajya kwikingiza. Ikindi ni ibigombwa imiryango yabo n'abari iruhande bakitwararika, cyane cyane ko babana n'abantu bafite immunity iri hasi, ntibabateza akaga, cyane cyane ko nk'uko twabibonye muri virusi ya delta ni abantu bibasirwa na COVID-19 yabagezeho. Ubumenyi abanyarwanda bafite ntitugire icyo na kimwe dusigaza inyuma, tubukoreshe, dukomeze tubukoreshe. Dufite abantu 200 bakirwaye, kugeza umunsi tuzavuga tuti abarwayi ba COVID-19 bose basezerewe, dusiga tuti akarere dutuyemo, umugabane dutuyeho, isi muri rusange, icyorezo kizarangira ryari mbere ko dusubira twese mu buzima busanzwe. Abo barwayi 200 basigaye barwaye bararembye, bameze gute? Nta urembye. 90% y'aba barwayi 205 navugaga bari kuvurirwa mu rugo, abari ku mwuka wa oxygene bagera ku 9,
nta muntu uri ku cya cyuma cyitwa ventilator gihumekera umuntu, ubu nta muntu ukiri. Covid twari tumenyereye zagiye zitambuka zibasiraga abantu bakuze n'abantu bafite intege nke, abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri. Ese iyo ya omicron yo yibasira abantu bameze gute? Ni bose. Abo yibasira cyane kurusha abandi. Ni bose. Twabonye ko ngira ngo tugeze ikibazo cya Delta, twabonye ko nta muntu n'umwe wavuga ati ngiye Covid ntiyamfatsa. Akaba ari no mpamvu dushishikariza abantu, waba warakingiwe waba utarakingirwa, bose kubahiriza ingamba. Abatarakingirwa bahawe gahunda y'ikingirwa bakihutira kwikingiza, ariko ibyo byose ntibivanaho za ngamba zose, kuko kubikorera hamwe nibyo bibyara umusaruro. Ntabwo wavuga uti nzakora kimwe ndeka ikindi. Ni ngombwa ko byose tubikorera hamwe kugeza igihe iki kibazo tubashije kukivanamo twese nk'isi ndetse n'akarere dutuyemo. Ubuhe butuma mwatanga bwo kumara impungenge abagifite ingingimira? Mu by'ukuri nk'uko bigaragara, iyi virusi ya omicron yibasiye isi ije mu gihe abantu bitegura kujya mu minsi mikuru isoza umwaka. So inama yihariye navuga nuko abantu bagomba kwitwararika kurusha n'ibisanzwe, kuko ndetse byaba na ngombwa bakagira n'ibyo bigomwa. Kuba itariki ya 25 kwa 12 igeze ntabwo bivuze ko tugomba kujya mu birori tukishimisha twibagiwe ibibazo bikitwugarije. So aho bishoboka abantu bitwararike, aho bishoboka abantu birinda ingendo zitihutirwa, aho bishoboka, kuko ibyo bifasha kurinda umuntu ku giti cye, ariko kurinda n'imiryango yabo. Nta wakwifuza kuva ahantu hamwe ajya ahandi gutyo gusa nkaho nta kibazo kihari cyugarije isi, ahubwo ikintu bashishikarira ni ukujya kumenya niba imiryango yabo yarikingije cyangwa se niba bazakingirwa vuba aha ngaha. Ibyo byose bifasha abantu bose kwivana muri iki kibazo ntaho hasize ubuzima. Ku bijyanye n'inkingo, hari abanyarwanda batinye kwikingiza, bamwe bakikingiza kubera itegeko, babifata nk'aho ari itegeko, bamwe bashidikanya ku buziranenge bw'urukingo. Ese aba bantu mwabahiye nama? Igishimije nuko abo bantu ari bake cyane, ariko kwigisha buriya ni uguhozaho. Iyo umuntu yanze kwikingiza buriya haba hari impamvu. Ni inshingano zacu twese kugira ngo tuganire nabo, twumve inzitizi bafite. Bashobora kuba bafite ibibazo, tunafitiye ibisubizo ubu tuvugana. Ari ikibazo yabuze uwabaza ngo akibonere igisubizo abashe kujya kwikingiza. So tuganire nabo, kwigisha ni uguhozaho. Ntabwo twavuga gusa ngo dutere iyo, dukomeze tubigishe, ngira ngo bageraho bakabyumva ko nta muntu n'umwe wavuga uti arashaka gusiga ubuzima muri iki cyorezo. Buri wese ntawe udashaka kubaho. Kugira ngo igihe nikigera bazumva ibyiza by'inkingo, duhora tubivuga. Iyo ufasha abantu bakingiwe n'abatarakingiwe, uburwayi bwinshi busanga mu bantu batakingiwe. N'impfu nuko iyo utakingiwe, ibyago byo guhitwa na Covid ya 19 byikuba inshuro 11. Iyo mibare rero wayibwiye nyir'ubwite, kugira ngo ikintu yakora umunsi ukurikiyeho ni ukujya kwikingiza, nta yandi mananiza. Nk'umuganga mwadusobanurira imikorere y'inkingo? Urukingo ni ibirango uha umubiri w'umuntu utarwaye, kugira ngo umunsi yagize ibyago agahura na virusi ya Covid ya 19, umubiri we uzashabukire kuyimenya hakiri kare atarazahara, ndetse no gukora abasirikare bamufasha kuyihashya, akaba yakira, atagiye mu bitaro, atagiye ku mwuka, ndetse ntahasige n'ubuzima. Murakoze cyane. Noneho mwatanga ubutumwa bumara impungenge abo bakinangiye kuhabwa urwo rukingo? Yego, amahirwe dufite uyu munsi tuyabyaza umusaruro. Kugira ngo buri wese yabonye ibyiza byinshi by'inkingo ku muryango we, cyangwa se ku muryango wo hafi, cyangwa se mu nshuti ze. Abantu bakinangira inkingo uyu munsi, ubutumwa nabaha, nta kwibuza amahirwe yo kubaho uyu munsi n'ejo hazaza. Ejo hazaza naho abantu bakingiwe, abantu batakingiwe Covid 19 umunsi ku munsi ni nk'aho baryama bataryamye, kubera ko abavuga ati ejo n'ejo bundi hazaza hashobora kuza indi nkundura nkaba nahasiga ubuzima. So dushishikarire kwikingiza, ari nako dukomeza kwitwararika, twubahiriza ingamba zose za Covid 19. Yego, gutanga inkingo bihagaze gute? Mbese bigeze mwageze ku ntego mwari mwarihaye? Nk'uko tubimenyeshwa buri munsi na Minisiteri y'Ubuzima, ngira ngo mwabibonye, gahunda y'inkingo zisanzwe izakomeza. Inkingo zindi ziri gutangwa, ngira ngo mwumvishe doze ya 3, ni ugushimangira abakingiwe mu bihe byahise, cyane cyane amezi 6 yashize, kubera ko hari igihe ubwirinzi bugenda bugabanuka uko amezi atera imbere. So ibyo byombi bikorerwa
icyarimwe, gukingira ibyiciro by'abafite imyaka 10-17 ndetse n'ibindi bizajya biza. Minisiteri y'Ubuzima ihora iduha ayo makuru umunsi ku munsi binyujije ku mbuga n'izindi channel za communication dufitanye. Noneho abarimo guhabwa urukingo rwa gatatu nabahawe ubuhe bwoko bw'urukingo? Ntabwo ari ukuvuga uti abahawe uruhe rukingo bagomba gukingirwa, ahubwo nabakingiwe ryari, nabakingiwe bafite ubundi burwayi cyangwa se imyaka runaka. Ngira ngo uko mwabibonye mu byiciro, abakozi bo kwa muganga kubera ko bakorera ahantu habashyira mu byago byinshi byo kwandura covid bakaba banayanduza n'abandi, abo nabo bari guhabwa urukingo rw'inyongera. Hari abafite uburwayi budakira za NCD, za diabete, umuvuduko w'amaraso, abo nabo bari guhabwa inkingo zidakira. Abo bose nyine bahawe inkingo mu bihe byashize, hakaba hari impungenge ko ubudahangarwa bwabo bushobora kuba bukenewe kongererwa ingufu kugira ngo mu gihe kizaza nabo bazagira ibibazo. Ni ukuvuga ngo mu gihe iki cyorezo kitaracika n'ubundi abo bantu bafite ibyago byinshi byo kwandura, hari n'izindi doze bazahabwa? Kugeza uyu munsi ntabwo twavuga ngo hari doze ya 4 cyangwa ya 5, ariko nk'uko iyi virusi ari nshyashya, ubushakashatsi bukomeza gukorwa, amakuru scientifique za buri munsi. Biramutse biri ngombwa byazabaho, ariko bitari ngombwa ubwo nabyo tuzabimenya. Ariko aho ubushakashatsi bugeze ubu ngubu ni kuri doze ya 3 muri ibyo byiciro. Noneho abanyarwanda bamaze guhabwa urukingo bangana gute? Muri rusange birashimishije, tujye no mu mibare birashimishije. Ubwitabire bwabaye bwiza mu Rwanda ugereranyije n'ibindi bihugu, ndetse intego Minisiteri y'Ubuzima yari ifite yo gukingira abanyarwanda 30% mbere y'uko umwaka urangira, 63% ari nayo ntego rusange mbere y'uko umwaka utaha urangira. Ntago turi inyuma, ubona ko ubwitabire bw'abanyarwanda muri rusange bwatubereye imbaraga yo kwachivinga iyo goal. Niyihe nama yihariye mwaha abanyarwanda? Abanyarwanda muri rusange ni ukubasaba gukomeza kwitwararika. Covid iracyahari, ntaho yagiye. Dufite abarwayi nubwo ari bakeya mu Rwanda, dufite abarwayi mu bihugu duturanye ku mugabane wa Afurika n'imigabane dukikije, so bivuze Covid iracyahari. So nukomeza kwitwararika kugeza iki cyorezo kirangiye ku isi yose, twubahiriza ingamba nko zanditse, twitabira inkingo, ndetse tunigengesera iyo haje amatariki atuma abantu bashobora gusa nk'abasinziriho gakeya nk'ibihe bisoza umwaka, abantu bakabyitwararikamo tukabivamo nta n'umwe uhasize ubuzima. Ndagushimiye cyane Dr Menelas Nkeshimana kubw'umwanya waduhaye wo gusobanura ku bwoko bushya bwa omicron ndetse no kugira inama abaturarwanda uburyo bakomeza kwirinda coronavirus. Namwe mwese mwakurikiye iki kiganiro ndabashimiye, mbifuriza ubuzima buzira COVID-19. Dukomeze twirinde twubahiriza ingamba zashyizweho na leta ndetse dufata n'inkingo uko bikwiye. Mwari kumwe nanjye umukunzi Mediatrice. Murakoze.